Umeyara weJohannesburg kuba abahlali behostela eDeep Kloof eSoweto ukuthi babekezele bekube ngomvulo bazolifumana isizwe walila ngalo. Basele esihlengeleni abantu abasahlelwe mawururu eThekwini KwaZulu-Natal abanye abasabutha impahla esesenobhadekelo. We're working towards going there and making sure that the fans back home can really be proud of this team. Malungiselelo wokugcina webanyana ipela vekele ngomvulo inyawo baziqalisa eNew Zealand. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ke SABC wana ku DTT ngesiNdebele lochani isitshaba sekosi. Siqangula ngezithi nanyana isimemezelo esemthethweni sayizolo sithi kubhubhe umuntu umunye esiwururwini seThekwini kodwa nokukhulumela besizwe elihababo bakwa Netcare 911 uPaul Herbs uthi isiqhema sabo sabahlanguli sithole indumbe ezintathu emlanjeni omkhumbane eCattle Crest kanti esinye sendumbu ngesomntwana phambidlana uRobert Mackenzie okhulumela besizwe elihabako KwaZulu-Natal uthe kubhubhe umuntu umunye kwalimala abasithandathu nakuzakuwa umhlahla nabo kanti isiqhema sabaphatha abalawula zehlekelele selesithomile ukubala indleko zomonakalo obangesiwururu esimo. Imphakathi endaweni ezinengi iselebaleni ngemva kokuthi amawururu anamandla ebekaphekelelwa nalizulu achiye abantu esihlengeleni KwaZulu-Natal. Abanengi bebasalinga ukuvuselela izindlu zabo badobhadobhe nezinto ezisesenobhadekelo. Abanye abantu izindlu zabo zisele zinganamfulelo ngemva kokuthi umoya obukhali uphephule izindlu ezinengi. Endaweni ezifana neNanda eTlagwini yeThekwini izindlu ezinengi zisele zilele phasi lapho. Kusiphuke imithi kwawa namapala wegezi endaweni yeNanda. Kufike umoya onamandla ubuhamba nemvula so ubuphephula yonke into ebikhona so njengoba bengila endlini ngibonile indlu yami ukuthi iyaphephuka ngahamba ngaka amakhelwane. Kunomntazinyana weminyaka eli10 obudala osinde ekufeni ngemva kokuthi lamawururu abebukhali wathathwa mamanzi wagcine sekabambela emthini. uPamela Mbele banonina bathethwe mamanzi emkhukhwini eCattle Crest ngaphandle kwedropa lapho amanzi ebesele angena ngamandla endaweni le. Izolo bekuyikhathi zabo 3 ntambama sikhoma la ngibone abantu besuka bebaleka abantu kwasuka isiphepho ngaxa ukuthi akwenzekani. Ngathi ngiyabona kuwa imizi lengaphambi kwami lapha nama container nala qashuka intambo saphuma sabaleka ngoba besihlalele. Babalelwa emachumini amathathu abantu abathethwe bayokubekwa eholweni amawodi eNanda njengombana indawo zabo besele zilele phasi. Umeyara weJohannesburg ukabelo kwamanda uba izakhamuzi zehostela eDeep Kloof eSoweto ukuthi zinikele idorobha leJohannesburg bekube ngomvulo ukuthi lithome libanikele izenzelwa abalila ngazo ezi ngomvulo abahlali behostela bebachagala bavala indlela iN1 iN12 kuye neChrisani kwasahlelwa inkolo zembika Iindaba nezamapolisa kwatatshwa netraga elithwele utshwala izakhamuzi lila ngegezi kunye namanzi. Umeyara weJohannesburg ukabelo kwamanda uyavuma ukuthi nanyana umasipalata angezakhona ukuphumelelisa zonke indingo zomphakathi kodwa umphakathi unelungelo lokufumana izenzelwa zomphakathi eziqhakathekileko ezifana namanzi negezi ngoba imiraro efana nokuthogeka kwegezi ikhwezelela ubulelesi. Kumele sizame ukuthi basic services abe khona. Induna zingitshelile ukuthi makuba mnyama ihostela liba dangerous because awuboni lutho. uKwamanda uthe emhlanganeni womkhandlu wamva nje kuveze ukuthi kunendawo ezitsha ezimihlahlana ezibalelwe emakhulwini amabili ekufanele zithuthukiswe kodwa uthi kileso isibalo ihostela yeDeep Kloof beyingekho nangaphandle ukuthi kade kangakayikhona. Nanyana kunjalo ukuthi uyokukhulumisana nosomkhandlu ozokuhlaliswa kwabantu ukuthi basizane mayelana nendaba le. Ngizokhuluma manje no-MMC we-housing angisize ngedepartment yakhe. Angifuni ukuthi kusasa
angifuni ukuthi kusasa mangiceda ukuhamba la bangitshela ukuthi kuyoba ne-earthquake lezi ndlu lezi zonke ziwile. Abaholi behostela ye-Deep Kloof bathi bayakuthokozela ukufika kwakwaGamanda kodwa bathi baza kuthemba nasele babona umhlolo oqinisekisa ukuthi vele kuzokuba namajuguluko kwanje bathi angeze baje bathabela into bangayiboniko. Sobona ngendlela ke ukuthi lokho abakuthembisana abakubonile ukuthi ngempela bazokulungisa. Lapho ke sesojabula khona ukuthi ya bafikile kukhona umehloko manje. Njenganje uMeya weJohannesburg uKabelo kwaManda ubawe izakhamuzi ze-Deep Kloof ukuthi zibanikele iveke ukusombulula umraro lo. Lithuliselwe ngomhla ka3 kuvela bahlinze icala labasola abathathu ecaleni lombulali nomkati uThabo Bester lokweqa ejele ukuthi abasola bafake imbawu zebail ekhotho kaMagistrate weBloemfontein bonke baqalene namacala okusiza isiboshwa ukuthi seqe ejele bekube nje balithumi nambili abantu ababothiweko ngecala elinye. Uthabang Mir, uJoel Makhetha noMuoketsi Ramodula basola bamva nje ecaleni lika Bester abavele phambi kwekhotho kaMagistrate weBloemfontein malungana nokusiza uBester ukweqejele. Bobathathu njalo baqalene namacala okusiza isiboshwa ukuthi seqejele. uMakhethe noMurodula banamacala ahlukileko wokulimaza amalungelo wesidumbu nobukhohlakali. Bobathathu basebenzi beG4S begodu bangezelela isibalo sabasolwa ecaleni leli. uBester wenza ingasuthi ubhubhile wachisa ngeseleni lakhe. Isidumbu sikaKatlego Bereng saqinisekiswa ngokuhlola kwefuzo ukuthi mbala sidumbu somuntu wachiselwa ngeseleni lika Bester. Umthuthisi uSilo Mahluku utshele ikhotho ukuthi angeze yabanikela abasolwa abayibheyili. Kanti umkhulumeli wephiko lokuchiswa komphakathi esifundeni leso uthi angeze batsho nje ukuthi icaleli lizokuthoma ukulalelwa nini. For as long as there is an investigative process underway, that possibility exists that more people will be arrested because it will depend on the evidence that will be revealed by the police during their investigative process. If the investigations points at certain people, surely those people will have to be arrested and be brought before the court. Umqozululo wezomthetho uThabo Mulide uthi uyathwenya ukuthi kubotshwa abantu abaphasi abangasengikhundleni eziphezulu kileli cala. A cell has been bent down. We also understand that a body has been smuggled into that cell. Having said that, we are of the view that either a unit manager of the correctional facility has to be called to come and account. Alternatively, a center manager. Boka basolwa ecaleni leli kulindeleke ukuthi babuyele ekhotho kaMagistrate weBloemfontein godu mhlamalanga abunane ngoRhoboyi. Umvikeli womphakathi ojanyisiwe ku-advocate Busiwe Mkhwebane unikelwe bekube mhlamalanga 6 kuvela bahlinze bona aphendule imibuzo yamalunga wekomiti ephenya ukuthi ingakhani na usilungele isikhundla sakhe namkhanjani. Umkhwebane ufanele aphendule imibuzo yesiqhema esijeje ubufakazi. Isiqhema esijeje ubufakazi sinikele uMkhwebane imibuzo ehlolwe phasi kufanele ayiphendule. Umkhwebane akakazi ukunikela ubufakazi ngomlomo njengoba kunganahla malungana namagcwetha akhe. Imibuzo abuzwe yona isencwadini namakhasi ama-56. Kanti hlangana nemibuzo ekufanele ayiphendule kukobana kuba yini ahlangana no-Ace Magashule ngemsithelweni nokobana kuba yini ngakhange kube nembono ephikisako ngokubuyekezwa komthethosisekelo. Imbethamthetho zifuna nokwazi bona kuba yini umvikeli womphakathi ahlangana noJacob Zuma ngemsithelweni nokobana kuba yini ilwazi lavuziswako elimayelana namagupta liyaqiselwa amehlo. Kanti isiqhema esijeje ubufakazi sinikele ngencwadi enamakhasi elikhulu-19 uMkhwebane kulindeleke bona ayiphendule. Imibuzo le iveza okukhulu okwatholwa ikhotho ngomkhwebane. Imibuzo eminingi evele esiqhemeni esijeje ubufakazi ihlobana nephenyo le-CX ne-CR17. Umkhwebane ubuzwe bona kuba yini Central Bank ingakanikelwa ithuba lokuziphendulela malungana namachuguluko aphakanyiswe bona enziwe emnqopheni wayo. Kanti ubuzwe nangemphumela yezwa ngobatsho yokukhukuthiswa kwemali ehlotshaniswa nomengameli uCyril Ramaphosa. Ihlangano i-ATM, i-EFF ne-UDM akhange zinikele umvikeli womphakathi imibuzo ekufanele ayiphendule. I-ATM ithi batsho ayifuni ukwenza ihlelo libe semthethweni. We can't legitimize an unfair process which violates a constitutional court ruling and a basic principle of legal representation found in the constitution of this country.
ukuthuthukiswa komthetho sisekelo weSouth Africa uthi ikomiti ikuveze kwabonakala bona ayikazi ukujamela amariyadlana kaMkhwebane. The 94 committee have made it clear to Busisiwe Mkhwebane that they will no longer tolerate her delaying tactics. They have provided additional resources for her legal team, as well as given her an opportunity to respond either in writing or orally to questions that have been posed to her. Okwanje uMkhwebane ubhalile ukuphendula imibuzo ephakamiswe malunga weParliament uthi batshiwo amagcwetha akhe amatsha kusafanele aqalisise amarekhodi okuphenya kwakhe ngaphambi kokubana bangakhulumisana noDali Mpofu. SABC News sidosela umtato nangabe unomhlala wendaba. Indaba ukusiluma indlebe namkha indaba ezintshenyako emphakathini wangeni. Ngasidosela umtato ku 011 714 6133 namkha usi-emailele ku news@sabc.co.za. SABC News iphimbo lakho isijamele ayithatha ihlangothi. Nasibuya entolo. Now I'm going to study without any disturbance of rain or any disturbance of saying, hey, maybe the house has fallen down. Bathokoza abaqedi ngokwakhelwa indlu ngemva kokuhlala emhlahlaneni munye iminyaka eminingi. Zisekhona indaba lehla sikwethulele zona ngomjalo bazo kanti ke nasikuphunileko uyazithola ku YouTube SABC Iindaba zesiNdebele. Nasiya endabeni ezivuselela ithemba nakuthoma umnyaka lo sahatsha indaba yomndeni wakwaNkuna eMadrasa eMpumalanga umndeni wamalunga ali10 lo bohlala emhlahlaneni wekamru linye ebese ugirika balinde iminyaka engaphezulu kweli10 ukwakhela indlu yeRDP kanti namhlanje bayokulala ngendlini efuthumeleko yamakamra amahlanu. Umhlahlana lo ubhalwa nokujama umndeni wakwaNkuna beyokubiza ngekhaya lapha. Umhlahlana lo bewujigama qobe lilanga phambi kwamehlo abo. Indaba yomndeni lo yathinta abantu abaningi kanti bagcine bakhelwe indlu yamakamera amahlanu enekamera lokuhlamba kunye namanzi. Feel right uthola indlu leyisha besihlupheka sihlale emkukwini singahlali kahle baze basinceda labaningi sathola indlu leyisha. Iminyaka badose emhlweni ikhuthaza unikiwe Nkuna umfundi webanga le-12 othemba ukufunda imfundo zokuba ligcwetha. Now I'm going to study without any disturbance of rain or any disturbance of saying, hey, maybe the house has fallen down. Ngaphambi kokuphela kokwakheka kwendlu le, unina labantwana uJoyce Nkuna wabanjwa kugula kanti usasesibhedlela. Bekumele angene kwendlu yakhe nyalo mama akekho uyagula bese litshele ukuthi sidoba naye ekhaya lakhe abone indlu yakhe lenyuwani. Umnyango wokuhlaliswa kwabantu eMpumalanga usola ukulinda iminyaka eli10 ekubhajweni kokwakheka kwezindlu. Inamba yabantu abadinga izindlu lapha eMpumalanga is 274,000. Lo mama ukhona ku list masibuka kodwa basekudena. Asiwazanga usingamjampisa sisamwakhela ngoba abantu nabo bayilindile. Bonke abantwana sebafumana nesibonelelo sikaHulumende. Uhulumeni wethu uthi asifundise abantu bakithi ukuthi nabo bayiphilise ingakho sibanikeze iskill financial management skill ukuthi nale grant uma bayithola abayisebenzise bayisebenzisele lokhu okufanelekile. Namhlanje umndeni lo uyokulala ngendlini wazi bona uphephile. Isifunda seLimpopo siyaraga nokusalela emva kwesibalo sabantu ekufanele bakhelwe izindlu zeRDP. Abanye abantu bathi seminyaka basehelweni lokwakhelwa izindlu. Nayena kunomraro ofana nalo umnyango wezokuhlaliswa kwabantu ubuyisele emva imali engange 400 million esikhwameni semali sombuso ekuyimali ekubingwe ngayo ukwakhela abantu izindlu ngomnyaka wemali ka2021-2022. Umkhugulo oseshutalala Khampahlele ngokuphela uhlala Khasakho nomndeni wakhe ebawubiza ngekhaya. uKhasakho uhlala nonkosikazi zakhe kunye nabantwana babo bathathu. uKhasakho uthi wafaka isibawo sokwakhela indlu yeRDP ngo2014 kodwa nabe kube nje akayifumani indlu. Uthonyekile ngokungafumani indlu ikhive ezinye izindlu seziphinduka amarubi asihlala abantu. Mengwage isinyane ke apply for RDP house. Empa ke budi chaba mawat committee ya housing ba no re mainaka a wona ka go bona
mara o diragala selo still ba agela batho machataramo banontloga ezinye izindlu endaweni le azihlala abantu yeke ziyonakala kanti kodwa kunehlelo lezindlu eliragako la ezinye izindlu zakhiwa enarheni ehleza abantu umkhulu umphakathi uthi iningi labantu elihloka izindlu alikabi ukuzuza ehlelweni mo motseng wa borena re ne le mathata a mantši a di-RDP re ne le bana ba go rena bao ba tlhokago di-RDP a ba di hwetše mara ba go ngwadiša gona ba ngwadišitše imphathimandla zikamasipala welephelele nkumpi zithi khona sifumene isibawo sendlu sikakhasago nonyaka nje ngenyanga kantaka. As the municipality, we can confirm and commit that Mr. Khasago is part of our priority list for this financial year. The Ward Council of Ward 25 has since identified the house of Mr. Khasago. Umnyango ukuhlaliswa kwabantu uthi uzokukhuluma nemphathimandla zikamasipala ukuqinisekisa ukuthi uKhasago nabanye abantu ekufanele bakhele izindlu bayazithola. Ngande khasini lethu le Facebook sibuze ngendaba yokuthi abantu balila ngokuthi baneminyaka bafaka imbawo zokwakhela izindlu ze-RDP kodwa nasolo abazitholi kodwa nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu ubuyisele emva imali engake 400 million esikhwameni semali zombuso ungakakhela abantu izindlu. Uthini umbono wakho ngendaba lembukeli? eNingizimu Afrika kudlaliwe ngabantu ingaphindela kanjani emuva imali abantu bengakhelwe izindlu abantu bedilika nemjondolo bedilikelwe imjondolo lokuzola kade kuney'khuphula nje abantu kade bemukelwa othayela basicabangela bona babodwa imali ibuya njani emuva imali imele kunisebenze yakhela abantu izindlu bana bayibusele emuva bafuna ukuzenzela igama good name ayikho imali ebuyela emuva 400 billion engaka hawa iyehle ngenyawo bayidlile imali le abantu bafaka ticelo ukuthi babakhele tindlu balenzile bona bathatha imali bayibiseta emuva ngibona ukuthi mina akusingumbono lomuhle lokho. Umbono ngeumbukeli SABC ayizothwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Ngezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Umbanduli webanyana banyana uDesiree Ellis uthi akusekho khunye baqalileyo ngaphandle kokulungiselela imidlalo emithathu yokthoma ye-Group G nabaqalela neSweden, iArgentina neItaly ephaswaneni lebhigiri yephasi. Ibanyana ithi yokusebenzisa ikhono layo eyalizuza eminyakeni emine edlulileko eFrance ngo-2019 besikhambe nalo eAustralia neNew Zealand nanyana yabethwa kiyo yomthathu imidlalo yephaliswano lelo. U-Ellis uthi nanyana kunjalo isiqhema sakhe sikhonile ukubuyisa ithemba laso ngesikhathi sibuya sithwele ibhigiri yaWAFCON esiyithumbe eMorocco ngovela bahlinze wangomnyaka opheleleko. I think even before being WAFCON champions, there were already expectations, and that's not going to change. Obviously, now with the title of being WAFCON, the expectations is even bigger because they expect more, and then we know that, you know. So we're working towards not trying to disappoint anyone, but we're working towards going there and making sure that the fans back home can really be proud of this team. Ibanyana iya ephaliswaneni lebhigiri yephasi iphethe nabadlali abazindandokazi zeSouth Africa. Ukapteni uRifilwe Jean odlala eItaly kunye noJermaine Siopesine odlala eMexico.
I think 95% of the players in the national team of Italy play in Italy. So some of them I play with them in my team, some of them I've played against them, and some I've played with them in previous teams. So I know quite a lot about the Italian team. We will go there and do our best and hopefully get a good result. I believe in the team, what they're capable of, and we need to show the nation and gain confidence from this match going into the World Cup. Ibanyana yokudlala umdlalo oyivalelisa wobungani neBotswana eTsakane Stadium ngemva kwamadina ngosona. Amathikiti okubukela umdlalo loyo ayokutholakala simahla ukuthoma kusasa. Isizukulwana sikaMkhananda kwamahlango ndimande kanzunza sithumusa wenkosi usanele sonke. Kuzokele ngendabeni sithokozile mbukele ekhaya lochana ubusika soloko obsesekhona asimbatheni sifuthumela kuphume nabo siyolala phina khonakala konakya umoya esubonako egwini nenarha lapha endaweni ezisemkhawulweni waKwaZulu Natal nangaphake ngeEastern Cape sibona lapha ligabhogile kusasa nakhona kodwa kusesenjalo umoya omakhaza loya endaweni ezangaleke ngeKapa lodumo uletha lapha izulu elingabalelwa ku60% kuthi nehlaku yenarha bese yona ke inamafu sibona lapha ke imjijo eduma khulu silemuko sesiphumileko nalapha ke izulu elikhulu ngegwini langaleke ngePumalanga nenarha kusasa ke kunomoya ligabhogile kumbi abantu batsheje bayelele khulukhulu ke nawutshayelako kilezo ndawo akhe sikusuduke ukwazi ukucala ukuthi kanjani amazinga okuchisa kumakhaza lilala livuke limakhaza kumakhaza nemini yonke eGauteng abantu abambathe bafuthumele siyokucala lapha isifunda sangeLimpopo sona ke sifuthumele lapha eMusini eThohoyandou nePhalabura kuthi ke ezinye indawo ke kupholile kodwa kulala kuvuke kumakhaza ekseni nebusuku ke siyokucalela ukuthi iMpumalanga yona ibonakala kanjani lisibekele ngamafa endaweni eziningi kumakhaza abantu abambathe bafuthumele lapha ke sikhukhuza futhumele ke khona ke nge26 ngemva kwamadina asigijime siyokucala lapha isifunda sangaKwaZulu Natal lindelekile izulu kezinye indawo lapho kubo Richards Bay noma kunjalo ke ngemva kwamadina kufuthumele nalapha eLundi ekubokokstart khona ke kumakhaza imini yonke abantu abambathe bafuthumele sicalela lapha ke isifunda sangaleke ngePumalanga Kapa sibonile ke ukuthi ligabhogile abantu abambathe bafuthumele endaweni lezo imthatha ke ibuya nganeno kodwa nakubomalitswayi limakhaza lidlula ifridge kusasa sibona lapha ke iKapa lodumo lindelwe lizulu kumakhaza nangemva kwamadina nge16 lapha ke eBeaufort West limakhaza khulu ke nabo Laingsburg nge14 siyocala lapha ke isifunda sangale ngehlagwini Kapa kumakhaza kudlula ifridge abantu abambathe bafuthumele khulukhulu lapha ke Sutherland neCarnarvon nakezinye indawo siyocala kokugcina ukuthi kunjani ngale ngeFreystata lindelekile izulu amazinga siwabona angale ko0 abantu bambathe bafuthumele khulu lapha ke eBloemfontein nakizo zonke indawo kokugcina ngci sicala isifunda sangaleke ngehlagwini Tjingalanga sibonakala simakhaza naso njengoba kusebusika nje abantu bambathe bafuthumele iRustenburg ibuya nganeno ke yona nge21 ngemva kwamadina abantu abadlela phana nevitamin C kwenzela ukuthi sikhandele imgomani sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako Dido